بسترانا کوبناوێ وێ دەست پێ دکە. سترانبێژا کورد ئانافدار عیشەشان لە باژارێ دێرکێ ڕۆژاوای کوردستانê هات ببیرانین. تەوی ڕەوشە و ڕۆژاوای کوردستانê تێرە دەرباس دبە. لێ نویسکار و هونەرمەندên vê beşa کوردستانî stranbêjên ku rola wan di parastina çand û kultura Kurdî de heye ji bîr nakin. Yekîtiya Nivîskarên Kurdistana Sûriyê jî semînareka rewşenbîrî û hunerî li ser jiyana Ayşeşan li dar xist. وەک شەخێ دێرکێ و چالاکیک مەخواست ئەم ji strana Kurdî dest pê bike ji ber çûnkî strana Kurdî bi rastî gonê herî fereh û mezin e ji bo wêjaya Kurdî. Heger em guhdariyê nedin strana Kurdî di hemî cûreyên wê em ê nikaribin gavekî rast derbarê wêjeyê û tûraxweya gelekî zengîn de babêjin. Ne tenê nivîskar, lê stranbêjên dêrikê jî behsa giringiya bîranîna hunermendên ku gelek stranên Kurdî ji mirinê rizgar kirine dikin û dibêjin gerek nifşên nû jî bizanibin Ayşeşan kê ye, dakureya wê ya parastina kultura Kurdî bişopînin. واجبك سر ملامك وام وببير بينن ام ستراني وي هرتم بيجن هرتم نو بكن دا هر جيلكي ستراني وي هنرمند هاناس بكي او استخازم بيجن چيكا جاكو چيكا جا كرد كو دنگي وي خوش بي زانب سترانا بيجي دركبه دنگي خو درخه بلا هر کس التواهيه جهان ناس بكي كو كچي كرد بقاسي قد ناس سترانا وجهي خود هنري ده گرتنا دايتي قربانا باچه می ديار بكري دي سايروت يلملمي نافداربوونا عیشەشان نەجواڵە هی هاتیە لێوێ جیانا خۆدا خەباتەکە بێهەمپا ji bo parastina kultur û çanda Kurdî kiriye û di demekê de ku zilamên Kurd li Bakurê Kurdistanê neçar dibûn ku kuncên Kurdî li ber xwe nekin ji ber siyaseta Kurdî jî Kurdan dihat meşandin. Ayşeşan bi kira Sufîstanên Kurdî derdiket pêşberî gel li Bakurê Kurdistanê û Tirkiyê û bi dengê xwe yê nazik ji bo Kurdistanê distiran. مەخواست ئەم کۆجبارکردنا هونەرمەندە کورد عایشەشانە هونەرمەندە مەزن ئەم لە بیرا مەگەلێ خوا بینن زەحمەتیەک و کشاندین و لەسەر هەستین وێ نەتەوی و چێ زەحمەتی کشاندیت ئالێ سرانە کوردیدا. عیشەشان ساڵە 1938 لە ئامەدش دایک بوو û di 56 saliya xwe de sala 1996 li İzmîrê wefat bû. Ji bilî xurtkirina hestê niştîmanî bi gotina stranên weke pêşmergene, Newroz û Diyarbekir, Ayşeşan bi wê yekê jî dihat naskirin û stranên wê awêneya civaka Kurdî ne, weke strana Derdê Hewiyê ku tê de behsa zordariya mêran û biçûkkirina kesayetiya jinan di civaka Kurdistanê de dike.